Ikaze nanone mu kiganiro Rise and Shine turi ku itariki ya 8 zo kwezi kwa mbere umwaka 2025 n'umunsi wa 8 w'umwaka. Uyu mwaka ukaba ukiri no mu ntangiriro cyane kusigaje iminsi 357 ngo ugere ku musozo. Kuri iyi tariki rero habaye byinshi bitangaje mu mateka, ari nayo mpamvu usanga biba byaranditswe kabone nubwo byaba byarabaye mu myaka ya kera cyane. Mu 1499 hatashywe ubukwe bw'umwami Louis wa 12 w'Ubufaransa na Anne w'Ubwongereza. Mu 1806 Abongereza nibwo bigaruriye icyambu cya Bonne Espérance. Mu 1198 hatowe Papa Innocent wa gatatu. Naho mu 1912 havutse ishyaka rya African National Congress, iri ni ryo muri Afrika y'Epfo, ni naryo Nelson Mandela ufatwa nk'intwari ku isi hose yaje gukoreramo mu kurwanya politiki y'ivangura ruhu muri iki gihugu. Mu 1959 Perezida wa gatanu w'Ubufaransa Charles de Gaulle nibwo yimitswe. Mu 1961 mu Bufaransa ni nabwo hatowe ko Algeria igihugu bwari bwarakoronije kigenga. Mu mwaka wa 2010 ho ikipe yari itwaye abakinnyi b'umupira w'amaguru ya Togo yarashweho n'inyeshyamba, birangira hapfuyemo batatu, abandi barakomereka bikomeye. Iyi ekipe itinahagarika kwitabira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika muri uwo mwaka. Kuri iyi tariki kandi haba haravutse ibihanganye bitandukanye byagiye bikora ibintu bitangaje. Nko mu 1888 Richard Courant, uyu nguyu yari umuhanga mu mibare, yakomokaga mu Budage, yavutse kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere. Hari Kim Jong-un, perezida wa Korea ya ruguru uriho ubu, yavuze kuri iyi tariki ni mu 1984. Karl Brandy yari umuganga wavuraga Adolf Hitler, yavutse mu 1904 kuri iyi tariki. Mu 1986 kandi David Silva, umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka muri Espagne, nawe nibwo yarabonye izuba. Birumvikana ko yo hari abavutse n'abatabarutse baba bahari. Mu 1998 Papa Celestin wa gatatu nibwo yatabarutse. Mu 1880 witwaga Joshua Norton, uyu nguyu yari yariyise umwami wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yatabarutse kuri iyi tariki. Hari kandi Joseph Franklin, uyu nguyu yari umuhamya wa Yehova ukomeye cyane, agakomoka muri Amerika. Mu 1942 nawe nibwo yitabye Imana. François Mitterrand muramuzi cyane, mu 1996 nibwo yitabye Imana kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere. Yari perezida w'Ubufaransa. Melvin Calvin wari umuhanga mu butabire, uyu yakomokaga muri Amerika, yigeze no kubihebererwa igihembo cya Nobel. Mu 1961 yatabarutse kuri itariki kandi muri uku kwezi mu 1997. Ni byiza kandi gukomeza gukurikira ikiganiro Rise and Shine. Nitwa Olivier Gena, ndagushimiye cyane.